Много здоровья, удачи и дай Бог, чтобы самый лучший, чтобы выиграл этот конкурс и чтобы было самое лучшее. Спасибо огромное. Мархабат. Так, вот эта порода, по которой сегодня в основном идет состязание, она зарегистрирована и выведена селекционерами Кыргызстана. Поэтому предлагаю слово дать именно родоначальникам этой породы кыргызам. Мирлан Сартыбек. Спасибо большое, Анвар. Ассаламу алейкум, урматтуу өзбек бир туугандар. Баарыңарга Кыргызстандан ысык салам жолдоп айтып атабыз. Бүгүнкү көргөзмөңөр жогорку деңгээлде өтсүн. Ар бир көргөзмөдө мен айтып келатам, мен досум Кубаныч Мыктыбаев деген экөөбүз көп спортлошобуз, сүйлөшөбүз. Ушундай кездерде көргөзмөдө баягы орусча айтканда бир жакшы сөзү бар болчу. Пускай победит сильнейший, весы все покажут деп Кубаныч досум айтат эле. Ошондуктан силерге да кааларым, мыктылар жеңүүчү болуп чыксын, мыктынын мыктысы чыксын, көргөзмөңөр жогорку деңгээлде өтсүн. Баарыңарга кааларыбыз ден соолук, узак өмүр. Бүгүнкү селекция жолунда жогорку деңгээлдеги жогорку деңгээлдеги сапаттагы көрсөтмөлөргө жеткенге каалайбыз. Ар бир үй-бүлөгө берекет каалайбыз. Баарыңарга ийгилик ушул жумушта. Анан арашан породабыз Өзбекстан, Казакстан, Кыргызстан дүйнө жүзүндө жайылсын деген ой максаттабыз. Ушул чоң ийгилик. Анан өзбек бир туугандарга чоң терең ыраазычылык. Кечөөдөн бери бизди абдан жакшы коноктоп тозуп, ушул жерде турган мына Жасур акабызга, ушул жааматка терең ыраазычылык каалайбыз. Ар бир ушундай көргөзмөлөргө келгенде кургол келе албайт экенбиз. Ошондуктан биз кандай тийишүү экенин түшүнөбүз. Биздин Кыргызстандын мына менде жардам катары Кыргызстандын ушул конвертти тапшырып коелу. To'ylar bilan tashrif buyurib chiroyliroq qarshi chalib qo'yamiz. На данный момент в Средней Азии и в мире лидирует порода арашан, но по количеству скота непревзойденным, по-моему, бесспорно это Казахстан. Поэтому следующее слово Казахстану предоставляю. Ассаламу алейкум, өзбек халқы. Бауырлар қалайсыздар? Бір шамалақ қойыңдарга. Қадірлі де құрметті Өзбекстан елі, мынау осы выставканы ұйымдастырған Жасураға сіздерге Алла разы болсын. Бүгін өте керемет кеш болып жатыр. Өзбекстанның ортасында Астана, Ташкентте міне Қазақстан, Қырғызстан, Молдовия, Тәжікстан, шет елдерден қонақтар келіп международный выставка болып жатыр. Осы выставкалардың негізін қалаушылар осы жерде міне. Анвар ағамыз тұр міне. Қуаныш ағамыз осы жерде. Мирлан ағамыз бар міне. Павел бар міне. Барлығы бірігіп, ауыз біршілік болып, осындай международный выставка өткізіп жатыр. Алла тағалам істеп жатқан ісімізге береке берсін. Жасур аға, Алла разы болсын. Биыл екінші выставка Өзбекстанда. Құдай қаласа, бұдан да үлкен выставка бола берсін. 250 кило, 300 кило қошқала шығара беріңіздер. Керемет, кешелі бері қонақ болып жатырық. Барша өзбек бауырларға алғысымызды айтамыз. Алла разы болсын. Ал енді өзбек ағайындар, бауырларымызға кішкентай ғана подаркамыз бар. Гулливердің мықты баласы деп қойыртаның ішінде. Машинаға сабай келейік деп границадан өткізбей қойды. Содан кейін бүктеп конверт жасап қойдық. Қазақстан бауырларының атынан. Көріндіңіз біздің. Қарсы келер аздар. Ал той құтты болсын, той жақсы дәрежеде өтсін. Біз қонаққа келе берейік,
Сіздер де бізге келе беріңіздер. Құдай қаласа, выставка ары жалғаса берсін. Said Komil aka, sizlar iltimos qilishyapti mana shu sahnani to'riga kelishingizni. Said Komil aka. Assalomu alaykum, hurmatli o'zbek birtug'anlar. Bugungi o'tib жатқан ko'rgazmalar qutlu bo'lsin. Manaki bugungi jasur jana boshqa ушул bugungi organizator jigitlarga men shunday rahmat aytib berayim. Kechadan beri aldan qo'noq qilib tozib o'tasizlar jasur. Qozog'istonda, Qirg'izistonda o'tganday bo'lib, manaki международный выставка өткөрүп атасыңар жасыр. Ушул выставкаңар тоюңар кут болсун. Ар бир Өзбекстандын кой сүйүүчүлөрүнүн үйүндө эң мыкты кочкорлор, койлор болсун корооңарда. Анан Кыргызстанга барып, алып барганга аракет кылгыла, чтобы мыкты болуп призлерге ээ болгонго каалайм. Ошол үчүн бүгүнкү майрамыңар кут болсун. Силер бизге мынакей мен айтып кетейин, 20 майда международный выставка Кыргызстанда Талас областында болот. Мен ушул өзбек биртугандарды жатыр барыңарды чакырам. 20 майда выставкага келгиле. Рахмат. Так вот, все наши народы объединяют наши общие традиции игры. С нами вместе председатель судейства Кокбору, Улак, Кыргызстана, Абдукерим. Спасибо. Салам алейкум, рахматуллаху ва баракату. Улы урматтуу биртугандар. Салам алейкум Өзбекстандын халкы. Мына бүгүн ичара өтө сонун иш болуп атат. Бул ата бабабыздан калган пайгамбарларыбыз бардыгы баккан бул кой баккандагы сүннөт биртугандар. Иншалла ушул ар бириңиздердин корообуңуздарда ушундай жакшынакай сулуу келген ушундай арашан койлор болсун. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Ана мына биздин Өзбекстанда организаторлар бизди мына жасур досум турат, жасур досума подаркамды мен берип бердим. Лично мен өзүмдүн атымдан бир кочкор подарка. Жасуржан прием болдуму? Келдими? Эсеп ана мына биздин Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосунда дайым ушинтип жакшы иштерди ичара кылып келген биздин карыкебиз бар. Ихбол ака каякта турупсуз? Ихболжан, баарыңыздарга Алла Таала ийгилик берсин. Жакшы ушул мына Маршбайкем айтып кетти, буюрса 20-сында бизге дагы Бишкекке Таласка келип ушул выставкага катышып кетиңиздер. Кочкорлор эл эмес, бул бардыгыбыз биздин ынтымагыбыз, биртугандыгыбыз. Альхамдулилля, мусулманбыз, биртуганбыз. Ушундай жакшы кочкорлор, койлор чыгып, жакшы селекция кылып, Кудай буюрса, жакшы өнүп өсө бериңиздер. Баарыңыздарга Аллахым оомат берсин. Рахмат. Салам алейкум, урматтуу Өзбекстан эли, Казакстан эли, баарыңыз ушулар бүгүнкү Арашан пародасындагы койлордун выставкасына куш келипсиздер. Бизди ушинтип кече күндөн бери, 2 күндөн бери бизди майрамдап коноктоп турган Өзбекстан жааматына, Жансур Байкебиске башлаган жааматтын баарына Алла разы болсун. Ушул койдо береке бар дейт. Кичинекей койдун арасынан эл бириги отат, жер бириги отат, мамлекеттер бириги отат. Ушул достугубуз чоңое берсин, Арашан парода койлорубуз өсө берсин. Книга рекордов Гиннесага кирели, Кудайым буйрса, мынакей Казакстанда катталды. Ал көрсөткүчтөр дагы ашалы 250-270 килограммга чейин баралы буйрса. Андан кийин биз Өзбекстан жааматы менен 2020-жылдан бери катташып дос болуп калдык. Ошонун атынан бизде кичинекей белектер бар болчу эле. Ошолорду тапшырганга уруксат берип коюңуздар. Hurmatli tadbirimiz tashkilotchilari, ya'ni Azam aka, Said Komil aka, Said Ikrom aka, Mahmudjon aka, Qirg'iziston delegatsiyasi sizlarga esdalik sovg'alari bilan tashrif buyurishgan ekan. Okajonlar sahnaga taklif qilamiz hammalar. Аты айтылган биздин коноктор келиңиздер. Аны эмесе Арашан пародасына биздин Ысык-Көл областы, Кыргызстандын оң канаты Ысык-Көл областында сөз. Assalamu alaikum. Bugün hormatlı Özbek eli. Mına sizler menен birgelikte Kazak eli, Kırgız eli birgelikte ошол алып барып аткан мал чарбабызды, ошол birgelikte bekemdikte
uyushayotgan chorvamizni, o'sha boqayotgan malimizni barimiz birgalikda ko'rsatib o'tamiz. O'shan bilan birga barimizga, mamlakatimizga, har bir mamlakatimizga bekemlik bersin, har birimizga iltimos bersin. Jana bugungi bo'layotgan bunaqay sizlarning ko'rgazmamizlar berekeli bo'lsin, Jasur aka. Cho'ng rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Demak, shu bilan buna bizda Qirg'izistondan kelgan ancha-muncha siyliqlarimizni topshirib qo'yamiz. Ruxsat etingizlar. Hurmatli Azam aka, Said Komil aka, Said Ikrom aka, Ahmadjon aka, sahnaga kelinglar. Mehmonlarimiz sovg'alari bilan sizlarni kutib turishdi. Sovg'alarni qabul qilib olishingizni iltimos qilardik. Mana bu chiroyli olqishlar sizlar uchun akajonlarim. Marhamat, Jasur aka o'zingiz boshlab berar ekansiz. Birinchi bo'lib sovg'ani qabul qilishi, chiroyli qarsaklar sanosi ostida qirg'izistonlik og'alarimiz o'zbek xalqiga o'zlarining chiroyli esdalik sovg'alari bilan tashrif buyurishdi. Qo'shim etib qo'y, qo'shim etib. Muborak bo'lsin. Marhamat. Jasur aka, bu yerda endi biz ko'chmaymiz-da, qirg'izlar. To, bo'zuy, ana doimali o'shintib jilqi bilan mo arashan qo'ylardi. Bo'zuyda bag'ib, rahat olib qimiz ichib chaplaymiz-da. Hazır qilib. Qarsakinglar. Ora-orada baqirib boboramiz. Chiroyli bo'ladi. Alloh muborak qilsin. Marhamat Said. Muborak bo'lsin. Mana Said degan bog'imiz O'zbekistondan 54 ming dollarga qo'shqaragan jigit. Bir qo'shimat bo'lindirgan. O'zbekiston abjiyadligi. Muborak bo'lsin deymiz, qarsaklar bo'lsin. Shu joyda kichkinagina e'lonimiz bor. 40826 Hyundai avtomobili egasi, iltimos qilamiz. Xalaq berayotgan ekan, mashina chiqib keta olmayapti. 40826 Hyundai egasi, iltimos chiqib mashinani chetroqqa olib tursangiz. Marhamat. Jasur aka. Demak, mana o'sha bu yerda aytilib qoldi, Iskoli oblastligi nomidan Aman aka sizga salom aytdi, jamoat nomidan. Ana sizga o'sha Iskoli oblastligi jamoat nomidan o'zingiz bilasiz, dollardan bir miqti hozir. Qo'chqor. Hali endi qardoshlarimizga bizning o'zbek xalqi nomidan O'zbekiston Respublikasi delegatsiyasidan Jasur aka Toyirovga so'z navbatda beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mehmonlar, bizga kelgan mana Moldova Respublikasidan, Rossiya Respublikasi, Qozog'iston, Qirg'iziston, Moldova, Gruziya o'zimizda shu viloyatlardan kelgan mehmonlarga asosan rahmat aytamiz. Shu biz xudo xolasa O'zbekistondan mana Qozog'iston, Qirg'iziston bilan birlashib juda ham ajoyib nasldor qo'ylar chiqaramiz. Men nimaga borib ko'rib, bizda o'sha nasl esa o'zimizda hisoblar baribir o'shalardan chiqishi, birikishib, mana yangi parodalar, arashanlar chiqdi. Shuning uchun bir o'zbek xalqini, bir mehnatkash xalqni bilaman. Bu xudo xolasa chorvamiz bir 300 kilogacha yetkazib yuboramiz, xudo xolasa. Hozirgina Jasur akam aytganlaridek mana shu qo'shni qardosh respublikalarda nasl almashib, bizni O'zbekistonda mana shu arashan parodiyasiga qo'chqorlarimizni qanaqa yetishganini hozir ayni damda xudo xolasa guvohi bo'lasizlar. Biz esa barcha og'alarimizga, barcha mehmonlarimizga kattadan katta rahmatlarni aytamiz. Yana bir bor hammangizga xush kelibsiz. Qadamlaringizga hasanat deyishga ruxsat beramiz. Sovg'alar uchun kattadan katta rahmat. Menimcha fotosuratga olish ishlari yakunlangan bo'lsa, barchaga o'z joyini egallab olishlarini so'rab qolamiz va ko'rgazmamizni rasman
boshlasak ham bo'laveradi Dilshod aka. Albatta. Endi bu joyda eng asosiy qiziq narsa bugun ko'riladigan qo'chqorlar hisoblanadi. Yaşasın Özbek eli, iki prezidentin emgegi bizim acalımızın. Qarsaklar bo'lsin. Bunday qarsaklar bo'lsin. Qadrli mehmonlar, hurmatli xonimlar va janoblar deyishga tilim bormaydi, chunki bugun faqat erkaklar yig'ilgan bu yerda, akalarimiz, ukalarimiz yig'ilgan. Shuning uchun hammaga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Tashkilotchilarga bitta guldiraz qarsak chalib bersalar, qadrli mehmonlar. Ana endi ko'rgazmamizni rasman boshlasak ham bo'laveradi. Dilshod aka tayyormizmi? Tayyormiz. Hammaga a'lo kayfiyat tilaymiz. Marhamat. Demak, birinchi bo'lib bugun qo'zitish qo'chqorlarimizni ko'rib o'tamiz, eslatib o'tamiz. Demak, hamma qo'chqorlarimiz 3 ta yo'nalish bo'yicha baholanadi. Uning vazni, ya'ni og'irligi